ilmaan namaa kun akkana kun dhungata jirra wanni takka manni namaan hafne temine mu'ammazuutiin itti timuuf yaa'u jirra inshallah rabbi jinasri keenya yaada kennadha beelaa dheebuun nurraa dhumee jira ችግሪን ጉዳን argate namni nurraa du'e reensi bineensi nyaataa jira rakkoo guddaa keessa jirra aduu fi dhaamochi nu fixee kunoo beela guddarra jirra mootummaan jiraatu taate gargaarsa rabbii tokkicha malee waan takka hin qabnu dheebuu fi beelaan mukatti dhumne. San ummanni kutaa kanatti kaleessa lolamaa oole ummata akkamiitti wal lolaa oole gabareedha moo mootummatu lolaa oole? Ummanni lolaa oole makiinan dhufanii nurratti gurgufanii nu lolsiisaa oolanii meeshaa guddaan nu lolaa oolanii ummanni keenya mi'a keenya fe'atanii fi mana keenya dhaamsanii nurraa deemanii. Hayyee guddaa liyyuu ayidiin akkanumatti nurratti bobbahaa oole rakkoo guddatu nurra jira ijoollee wajjin kunoo kanatti angalaata'amaa jirra. Hayyee galatooma. እሺ አሁን ከሴቶቹ ከአማርኛ ተናጋሪዎች መካከል እዚህ የተገኙልን ስላሉ ትላንትና መጋቢት 12 2013 እንደ ኢትዮጵያን አቆጣጠር በወሰን ቁርቁርና ቆራንጎጌ እንዲሁም ድንጋይ ውሃና ጀጀባ አካባቢ ላይ የተከሰቱት ችግሮችና ጦርነት የተከፈተባቸውና የተቃጠሉት ሰፈሮች እንዲሁም የተገኙ ችግሮችን ያለውን ነገር ከሴቶቹ ኢንተርቪው በአማርኛ ያደረግ ድምጻችንን ለማሰማት እንፈልጋለን። አሁን ወደ ኢንተርቪው ይገባለው። ስምሽ ማን ልበል? ስሜ ፈታይ ደማርያም እባላለሁ። እሺ ትላንትና መጋቢት 12 ላይ ትላንትና በተከሰተው ክስተት በጣም የኦሮሞ ሕዝብ አልቋል። እንዲሁም አልቆም ደግሞ ሬሳቸውን እንኳን ያው ለመስጠት እንኳን ለመውሰድ እንኳን አቅቶን ጅብና ውሻ እየተጫወተባቸው ነው ያሉት። ያው ኃይልም በጣም ኃይልም የጫኑብን ልዩ ኃይሎች ናቸው የኦሮሞን ሕዝብ መጨረሻ ያዙት። እኛ አሁን ያለነው ቤትም ድረስ እስከመቃጠል ባልጭጉባም ድንጋይ ውሃም ቤትም እስከመቃጠል ድረስ ደርሰዋል። እኛ አሁን ልጆቻችንን ህፃናትም አራስም አሮጊትም አይነበስርም ጠቅላላ ለመውጣት ሁሉ አቅቶን የምንበላተን ይሄው ስደት ላይ ጫካ ውስጥ ነው ተሰደር የመጣ ነው እና ልናልቅ ነው። የሚደርስልን ጠቅላላ የሚዋጋን የመንግስት አካል ነው፣ ልዩ ኃይል ነው። እሺ አሁን ይሄ ጦርነት ላይ የገጠመው ችግር ገበሬው ከገበሬ ጋር ሳይሆን በመንግስት ጦር ጋር የተደገፈ ልዩ ኃይል የሚባል አካል ነው እየተዋጋ ያለው እየተባለ ነው። እሺ አሁን ቤቱም ተቃጥሏል፣ ብዙ ሰፈር ነው የተቃጠለው እየተባለ ስለሆነ እዛ ቤት ውስጥ የሰው ህይወት ያለፈ አለ፣ ከቤት ውስጥ ሸማግሌ አዛውንት አብሮ የተቃጠሉ አሉ እያሉ ስለሆነ እናንተ ጋር የምታውቁት ነገር አለ? አዎ አይነበስርም ባልጭ ጉባ ላይ ድንጋይ ቆርቆሮ እንትን ድንጋይ ውሃ ላይ አይነ ስውር ያልወጡ አሉ። አራስም ድረስ ያልወጣለ፣ ህፃናትም ተኝቶ ወደ ገበያ ሄዱት ያላወጡ አሉ። ጭራሽ የወጣው ሁሉ የኦሮሞ ልጆች ሁሉ አንድ የተመለሱ የሉም። የት እንደገቡ አይታወቅም። ሬሳቸው እንዳለ ጠቅላላ በየሜዳ የሚደቁ በየምን የሚደቁ አናቅም። ጭራሽ ውሻ እያስበሉ አይናቸው እያየ ባካችሁ እያሉ ውሻና ጅብ እየተጫወተባቸው ነው ያሉት። ለምንለው ነው ያጣ ነው። ሴቶችም አሁን ምንደርስበት ምንበላ ምንጠጣ እንኳን የለንም። ይሁን ስደት ላይ ቁጭ ብለናል። ልጆቻችን በራብ አለቁ፣ እኛም በራብ አለቅን። ወንዶቹም እንግዲህ ያው እየታገሉ ነው። ያለቀ አልቋል። እንግዲህ የተረፈ ትንሽ ናቸው። አንድ ሰው የለም፣ አልቋል። እሺ የእናንተ ሰው እገዛ የሚያደርግለት ማለት የአካባቢው ገበሬ ጉዳት የደረሰበት ገበሬ ድጋፍ የሚያደርግለት ነገር የለም ወይስ በእነሱ በኩል ደግሞ ሌላ እንዴት ነው ይሄ ነገር? የኛ ገበሬ ምንም አይነት ነገር የለውም። ከነሱ ግን ውሃ ምሽግ ውሃም መሳሪያም ጥይትም ምናምን እየተሰጣቸው ነው ያሉት። በመኪና እየተጫለላቸው ነው። የኛ ገበሬ ግን ያለችውን ጥይቶች ጨርሶ እጅ መስጠት ላይ ነው ያለው። ምንም ነገር የለም፣ ምንም ነገር የላቸውም። እሺ አሁን ደግሞ አንቺ መሳሪያ ይዘሻል እንደዚህ ሳየው ይሄ ነገር ከምን ጋር ተያያዘ ነው? እስኪ የኛ ወንዶች ያው እያለቁ ነው። እነሱ አልቆ ያው ፍጭ ካሉ በኋላ እኛም እንግዲህ ልጆቻችን በየሜዳ ላይ ያለቁ፣ እኛም እንግዲህ ጦርነት እንከፍታለን ብለናል ሴቶቹ። እሺ ኢንተርቪዋችንን ስላደረግሽልኝ በጣም ነው የማመሰግነው። ደህና ሁኑ። መልካም ቀን። ሜአማ በርሲሶታ ራኮን ኩኒ ገንዶታ ከሌሳ ኢረቲ አርገሜ ሙደቲ ኬሳ ዲቤ ሀለ ነገኛ ያዶ ሀለ ነገኘቲ ቀበመኒ
gandoota baadiyyaa keessatti manneen ummatoota baadiyyaa keessatti qabamanii jiran keessa hamma ta'e tokko intervii isaanirraa gochuu waan barbaanneef mee ati maqaan kee eenyu? Maqaa kee guutuu hojii gahee hojii keetii waliin nu himuu dandeessaa? Sagalee. Tole barsiiftuu. Mee rakkoon kaleessa gahee rakkoo akkamiiti? Maal fakkaataa? Yaaddoo akkamiiti isiniif qaba ture? Rakkoo hedduudha. Rakkoo kaleessadha. Balaa abiddaatu illee jira. Akkasumas barsiisonni uummanni baqachuun gaaratti olii baqatanii jiraatu hedduudha. Rakkoo nurra ga'e barsiisonni akkasumas uummannis maatii isaanii qabatanii ijoollee hawaasii xixiqqoo horiillee baqsuutti jiran jechuudha. Baqachuu jiran. Tolee, yaaddoo nageenyaatiin kan wal qabate lubbuu keessan baafachuudhaaf jechuudha ganda baadiyyaa kana keessa jooruun keessan. Lubbuu keenya baafachuudhaaf fiiguutti jirra. Baay'ee ulfaataadha yaaddoo keessa jira. Ayyee waan intervii keenya nu gooteef guddaa galatoomii siin jechuu barbaada. Fayyaa ta'i. Mee amma yaaddoo kaleessa gandoota wasan qurqur qoraangogee fi ganda jajjabaa dingaawwahaadhaan wal qabatee rakkoo nageenyaatiin kan ka'e ummatoota buqqaan keessa aayyoo takka harmee takka amma isiniif dubbisuu barbaada. Mee eenyu maqaan kee? Haloo Abdallaa Umar. Tole, mee kaleessa rakkoo akkamitu isinirra gahee humna akkamituun ummata keessa waraanaa oole? Humni akka nurra gahe eega bulle odoo lafarraan ka'in odoo ilmaan keenyatti qursiin baafatin odoo maatii waan kennatin wanta kan kennatin rifanoo irra bullerra agabuu baqanne gama kana darbaa ishii bira namni nun hafne namni du'ee dhumee geessisee reentu gubatutti jira. Nuyi kunoo amma ijoollee qabannee muka keessatti badutti jirra. Rifanoo irraa kaanerra odoo hin fudhatin daakuu waan takka odoo hin hammaarratin. Kunoo amma inni yatiima qabu yatiimni bootti jira kan abbootiin gubatte. Dhumatti jirra yatiima bakka keenya dhabne maatiin beelan nurratti dhume. Kunoo qollaa biyya adaalitti gadi tinnee qollaa keessaa gaddatti jirra. Kan irra jirru kan. Tole egaa mee amma yaaddoo kaleessa maqaa yaaddoo nageenyaa gaheen balaa isin qunname keessa mee namoonni mana keessatti gubatan kan miilan bahanii deemuu hin dandeenye ijaan arganii bahuu hin dandeenye kan miidhaman kan isin beektan ni jiru? Jaarsi tokko wasan qulqulluurraa gubate ona keessatti gubate nuti ijoollee fuulee ijoolleedhaan saaratti timne. Nu saara kee jirra ilmaan keenya jiraatu dhumanii geessisuu hin deemnu inni dandahee fiigu waan takka hin qabnu nibrata daakuu takkaan hammaarranne jarikaa takka fudhannee manaan jaane biyya adaa keessatti badutti mootummaan qawwee guddaadhaan federaala nutti buusee nu fittisiisutti jira. Rakkoon guddaan mootummaatu nurratti buusee mootummaa isaan keenya nurraa qabanii nu dhaamsanii fa'aa nama nu dhaamsanii kan manaan hin jiru namni nurraa du'ee. Wanni takka namni nun jiru reeffa fuudhamee kan nu fide mootummaan nu fide.